Takımda hafta. Bitti tarttı. Ona sarstı. Bugün Batken'de 85'ler çoğulu oturat. Bunun var ıntımak, birimdik, dostluk için. Jeti Doğan'dan dostaş dostlarımız kelgen. Menimçe bu жерде миңден 1,5 миңге чейин 85-жылы туулган балдар. Жалпы бир 2000ге жакында болушу мүмкүн кызматтагыларды кошуп эсептегенде. Буга чейин 6 дуанда өтүп келген болсо бүгүн bir aylanmanın en akırkısı da Allah razı olsun uyuşturgan şu Batken oblasının içindeki Leylek, Batken, Kadamcay rayonlarındaki 85. yılı tuğulgan jigitler hizmet kılıştı. Barından Allah razı olsun. Bu hizmet bir жағынан mildet, antkeni bayağı kezek деген нерсе var. Jeti oblustu bir aylanıp çıktı. En akırkısı şu Kenjetay oblus Batken'e tura kelgeni. Batkenlikler ötkölden bundan keyin qanday чечилет, qanday болот билбейм. Бирок мен ойлойм бул нерсени эми bir aylanpa uşu sporттук оюндар менен өтүп бүткөндөн кийин менимче ынтымак достук, биримдик шеринесин biraz кайрымдуулукка буруш керек деп ойлойм. Анткени биз кайрымдуулукта жарышыбыз керек. Biz evi dostluğumuz, çetin üçün, kede kembagallar üçün dost oluşumuz gerek. Büyücoklar üçün dost oluşumuz gerek. Büyücoklar üçün dost oluşumuz gerek. Muhtaçlar üçün dost oluşumuz gerek. Emi ikinci aylanması ben oylayım 85'ler üçün derseni başlap beren. Buyursa şun derseni жақсы жаққа, кайрымдуулук жаққа буруп алсак, башка поколениялардын бардыгын ошол агымга буруп алабыз да. Мен ошондой сунуш кылам бүгүн. Эми аны жамаат чечет, бул менин гана пикирим да. Себеби спорттук оюндар менен чет облуста толук бул нерсе аткарылып келди да. Эми бул нерсени башка жакка буруп жүрсек, себеби биз тайраңдап жүргөн менен арабызда өзүбүздүн эле арабызда 85'lerden ачык отургандар бар. Үй жок жашап жүргөндөр бар. Калдыгындар бар. Ошол маселелерди биз чечишибиз керек. Анткени дос катары биз ошону билдиребиз. Ушундай, рахмат. Onlara teşvik edeyim. Mutlu qatqarıcı oturgan qatqarıcı. Abi sulan tartib oluşoy. Vay plastik bitar saqlansa. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Ço'ng zaman bo'linglar.